Dobrodošli na još jedan Kimi San vlog. I tried so hard and got so far, but in the end U današnjem videu idemo da ugradimo multimediju koju sam ja prethodno kupio, stigla je pre par dana. Kao tako pokazat ćemo je u sljedećem delu videa. Otpakujemo multimediju koju smo kupili pre par dana. Ovo je držač za iDrive, gomila kabelova, kamerica, Rikvrc. rikverc. Evo ga sam iDrive. Ovdje još gomila plastike. Kako će da mu legne, a? Da. Sad ide držač za sam. Kaže da će te držati da dođe. Ne vidi se dobro, ali vidit će se bolje. I na kraju multimedija. To je sam ekran koji imamo zadnji deo nje. Touch screen, bavimo je touch screen. Sa mnom je drugar koji snima i koji će da mi pomogne oko... Moj kamerman. Kamerman moj. Gdje će stajati multimedija? Multimedija znači dolazi ovdje. Ođe. Tu. Umjesto čega? Umjesto ove kasete? Umjesto ove fiokice. Koja ničemu ne služi. A šta još dobiješ uz multimediju? Osim da budu tu neki računi, papiri i telefoni. A šta dobiješ još uz multimediju? Ne dobijem ništa, mi smo sve to kupili. Znači uz multimediju ide iDrive koji ide ovdje, to govno ide tu. Malo je prljavo, ali dobro, to će biti iDrive, tako da nema tu problema. Ovo to ne treba više. Navikavi se bez toga. A uz multimediju kupili smo još i zadnju kameru. Koja ide iznad tablice pozadnje. Ali dobro, vidite kako je ovo sranje, ovo nema poenta. Tu su papiri, tu su telefoni. Ima poenta jedino ako je... To su računi, to su ključevi. Ma nema poentu, bre, lepo uzmete tu multimediju sa navigacijom. Možete gledati filmovi i tako to. Imaš ti još nešto da kažeš na ovaj video? Će gledalci vidjeti ugradnju multimedije? Pa još ne znamo, ali trebalo bi da vide. Dakle, ako gledalci budu vidjeli, to je još 100 € da platim. To je još 100 € da platim ovim momcima što ih snimam, tako što ih mračim. Tako da, ne veze da ćemo i 100 €, podeli smo 200, tamo pola, 50-50. Koliko će trajati ugradnja? Šta misliš? Ugradnja bi trebalo da traje oko nekih sat i po vremena i ugrađuju 2 čoveka. Što je meni malo nelogično, ali ajde. A dobro, trebaju instalacije provlače svuda. Trebaju 3 ruke za ovo. Tako da... 63 ruke. 63? Koreni 64. Dođemo u Gepe kod GLC-a. Neka, brate, skuplji naš branik nego njegov. Instalacija bi trebalo da se provlači, dakle, kroz, kako da kažem, kroz tepih, kroz patos, sa suvozačeve strane. Kako ne bi došlo do ostalih žica instalacija koje su sa vozačeve strane, koje su mnogo bitnije za auto nego ta neka zadnja kamerica koja se nalazi na gepeku automobila. Ali evo za malo sudar. Taksista je to, oprostite. One eternity later. I dakle, ovo je dugo očekivana multimedija. Vidjeli ste auto kako izgleda bez nje. Sad evo prikaz neki kako to izgleda kad je ono ugrađeno konačno.
Dakle, ona ima ovdje ovu sivu lajsnicu, kako bih već nazvao, koja se uklapa u njegov interijer, što je super stvar. Ona je zajedno ugrađena sa kamerom i iDrive-om koji se nalazi ovdje. Ima više opcija, dakle tu je medija, radio, mapa, telefon, ima tu back opciju i ovo ovdje neko dugme kao miš, kao da kliknete, da odaberete gdje ćete. Ovo ovdje kontam da ništa ne znači, ne pojačava, ne smanjuje, ali nema veze. Dakle, evo samo da vidite kako izgleda i rikverc. Dakle, muzika se stopira i ubaci se u rikverc. Dakle, ta neka kamera je po meni očajna, meni se ne sviđa, ali ajde, šta je tu je, barem se nešto vidi. Tako da, dakle, kad se izbaci iz rikverca, muzika se nastavlja. Evo, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa. Nadam se da vam se svideo video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem videoklipu. Pozdrav! Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own